ASCC kan MOU signing maksud anniversary day kosong sih constituency level along itu ini program padu pondok konsensi tina long tapi ini dukung itu lo engkau truck na report nang lihat lah mungkin setar ongdung ngodin ke dulu pusing itu report dong karena itu kita kecil tak dukung dah nanti tentang Cilipo 1995 ASCC KSA Dimasa Students Union lapan NCSSF North Kacamata Students Federation la song kia pun si IMOU cipta pun lapan la so MOU kan ayo MOU la so MOU kan ayo six lebang kapang tang pun dia pak ada kenapa alam itu orang master ke kalah lapan langsung MOU bang ya kami sih kan nilai tu pula final solution kami it was only a stopgap arrangement. So, nilai tu orang master movement apa continue memperpinjam yang tak. Sudah kalau bang so rat kacau song terpakai. 17 Mei 1986 kan ke ACC yang mengangkat lo, lapan orang master kita kacau song pancing gitu, lapan maksud kacau song rat kacau song macam kong ketan, pasti sorkara tuntas, jadi tu akan talks nahang nakau. Maksudnya itu kalau maksud AGP ya government, Profesor Kumar Mohanto ke Chief Minister, lapan Ridu Kumar Fukon ke Home Minister, jadi tu talks nahang langsung kan dia tapi pinangan movement claim lapan government kan negotiation, dua tapi si narasi marau Prime Minister Assam along Peter Sarkia Chief Minister si baru lapan SB Chawan Home Minister si langsung yang berubah sign langsung langsung autonomous dan movement pinangan Ongdung munit kecil dulu movement orang macam song kan ada firing orang kan ada langsung lain kecil itu kan anda lapan kecil song kita areng sudah kamu tadi itu ini yang tadi itu cikimul comments itu atau kamu respect kecil itu masih lalu kalau maksudnya itu kecil song masih penangan aja dinglo penangan macam mengkani kau rasa kiat running banyak sebenarnya itu tengnya ni langsung yang mungkin kecil kau sebenarnya itu orang tak pilih talon tu lapan masuk IMOU kan itu Department of Care Fund langsung kan ke langsung kan lapan ke ni itu langsung MOU kan ayo DC lapan SP levelan mungkin itu council law and order pinatu kan lapan budgeting lapan finance langsung saja kau tak beli kan tiga lapan langsung ni itu mana si kecil top pun Principal Secretary by Commissioner orang yang solat dan akhlak. Lapan isi apa? Land alienation kan alienation kan itu van langsung. Non harus non council akan selama sini kan. Pasti lahai si pinangan itu langsung power van dulu. Otomatis kalilang seta. Pasti lahai kadung ya hormu kiwan long apa ke? Lahai central government lapan state government kembali tu kan nakam hon beran seta. Labang ke kacisong apa si kilong cok. Lapan hajat hormu ta. Cisong sepin pen kilong ni. Non an. Central government non state government no. Karbiang long lapan di mahasa kan cakong nanti tiba mo bako. Otomatis kalilang seta. Lagi kacisong mana sih? Samsung singing di kacisong kan autonomous district nak bilo, pada district mata nak bilo itu kan. 6 nak bilo. Long lo. Lapan langsung ke MOU. La rak tu pak kacisong ACC, KSA, KNC di masa student union. Lapan not Kacamata Student Federation kacisong kan si kebang.
lapen nong api UPDS tuma MOS tala tu tak kacik song mesike ba lapen nong la song trok waktu batu ta MOS ban namne konsep namne apa cakap so begini mana setelah tu ta KPLT tu PDC ke tu ta kado kacik song mesike ba lasi kacik song persi hajat hormuta longgit sih gitu sarkar tu nangkang hon nangkang pinsu ke longgit langsung konsep 244A ka implement ba gitu rata company hendak implement ba langsung kacik song ba itu tidak ani lapan ASC KSC kan bantuan lagi kini alam dari tungkaninya kampung ba 1969 ani kan masuk reorganize langsung asam state reorganize jadi mereka Meghalaya langsung bang proses bang pancing cak harus sekitar press media lokal itu langsung bang pajut tidak lapen langsung ke pijut jadi ada bangke pini arianta itu tuh sesong lapen langsung ke pijut long let dead bangke EPSLC lekan press itu rata nang cukai dead lapen langsung proses pak complete dia fancy reorganization a proses pak complete dia fancy neli to mak non se songo la MOU ta langsung part atheke 1969 ani ka la bangso Assam government atu naki cak Karbi Anglong la kan di masa warata nangtum state ta enang nelo la penke Meghalaya Autonomous State lo tak tunggang dulu. Namitha Autonomous State nang ni Meghalaya Autonomous State lo tak tunggang ni tu. Dulu tu kan ni kalau bangsa period alida itu mereka cengki alam itu. Seta power nang people kusi itu. Council power nang people kusi. You stay in Assam, we are going to give you autonomy. Meghalaya akan kosong sedikit mah halang sa power sini people. Seta till 1986 lalu apa ni? Kan nak bilang boleh. Nanti pijang ring abe. 1969 dan kan lakukan kacica. Dia nak tu mitang state tak LA. Lakukan ke Meghalaya lang tapi mandel. Aku nak tu kan more autonomous people. Kalau bangsa alam pak fulfill dia karena 17 May 1986 kan ASC yang nanti nak langsung lo KSA kan KNC tu di masa student satu buat apa student federation atau apa. Kacau lo rap tu nak Government itu promise nang pitanga pota lamcang nang pitanga pota cesong nako. Kalau suka cesong apa cerita mati. Lasi yang mayu nang pike mati. Lasi nonta komitmen kan pilo 69 ani kan. La EPSLC kan kongres nang bitrade dia 244A constitutional dulu. Itu suka pak fulfill bang pak fulfill. Langsung proses nilai tu cesong mau kini ani itu. Wah hello. Langsung nilai karjukan tu. EPSLC tu man, forget about Congress and BJP. Kalau tu dia bang, kacau song-song kali dia bang, normal political party ke, Congress dan BJP itu. Sudah EPSLC tu kaya dah punya, jaya kata ada yang culu, itu 6 schedule tanggi, 6 schedule tip naik. The 6 schedule tu tanggi apa? What has EPSLC done up till now? Ni tu mana tu? True MOU. Land elevation itu mana tu? DCSP a level of the law and order bagi council of pinai itu department from Kevin lo nelitum finance power dan nelitum pando budgeting power dan nelitum pando sudah EPSLC itu ini claim lo maksud alam sih kan dia jawab sudah nelitum ASC itu pakai nelitum langsung kan not in words but in deeds. That is why we have brought MOU to strengthen the security. Lalu dia tuh rumah. Lasi punya message ke lain. Lapan rara kenangan kecil kijang domini itu kalau saya movement masih kecil kijang kan itu ini yang presa sudah kalau kecil kemulu lah kalau cuma apa respect ke aman itu romance itu. Bahan berjaya kenangan kita message and movement because they have said that the MOU was not a final solution. It was only a stopgap arrangement, and the movement for autonomous state led by USA will continue come what may. And this is the message.